National President ke National People's Party Conrad ke sangma mentasi ke arp arterek urempang arjar pulai jinglet penyelap election na kebentar pan jingkersha na paidbah ya ki kertong ke NPP ulaong bagi sarkar balai lam na ke NPP kelala pen kelai ki jingmut jing perkhat hari lum garu hapenang ki paidbah ki bana ka jella bat ki bana bar kumju bat kumju ru ki kampen roy Habakran na kini jingeh lang ba hamen di pathar kepada Hanot Garo Hills na kebentau kurtong umarthon sangma ulaong bahagi di kisan senam beladam kilala ben wanra ek jing kala bat ki kampen roy bat ke sarkar balai lam da ke NPP kalasna ya ki surak hakini ki lai senam ya ka ba omla ben le ki lai pos senam balalej bat ula pentip ru ba kumba arspa kilometer ki surak hapo ka PM je development rangkon Meghalaya state ni mandirang jahatsem Iyan nakpa development rangko aro dengtangani ko iyan yang belsi bungani gisepo ya NPP government kamrangko ka ya development ko rapayok naha dalot sini Garo Hills so ruuta belsi rang na sing ganol power project ko at sungoba Garo Hills so ba crore ni project ko ya NPP government dalo Garo Hills ni area ni mandirang na aro Meghalaya state na saya ko makchotyo naha Wanda ki dentang at sini rama jatlang rangko na isbang niat po. Riang pa belsi kolgroko. Je rama rangko thariya hatsam. Una baik taba gadang batte. Ya NPP led government. Ya belsi gatam ni gisepo singa rama rangko thariyo naha. BJP promises to empower the people of Meghalaya by giving free rice, wheat and dal and 2 LPG cylinders to all eligible beneficiaries. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme with my farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urempang jan ya ka sap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka